A čije su ovo kuće? To su tu Deme. Deme, znači do rata su tu živjeli starci, poslije rata niko. Odselilo sve u Biograd. Ovdje ćeš imati jednu isto staru građevinu. To je, zvalo se Vigan, to je bila kovačija. Najpoznatija u Medviđi. Evo ovo tu. Kovačka radnja bila. Isto su Deme Tako je, držale. stari Nikola Demo. Evo čak postoje još ostaci, znači od njegovih, od čega je on kova britve i noževe. I ovdje bio jablan do nazad par godina. A jablan koje kaže Šime kad se on rodije, znači da se on pamti, da je uvijek isti bio. Znači, ono nisu džabe nije bio tu. Dobro, mak, ajde dole, za njih ne deri se. Znači, tu sigurno neka židla ima koja vuče do vuče, džabe jablan nije. Ako vam se sviđaju videa ovakve tematike, pritisnite subscribe i ostavite like uz znak podrške. Kad je Vicar ovaj zapadnjak